Nuralarım. Men bu Nurgun'u bilsebitim ağrır bolbadak. Algına baran muspeydan iki tevül kössen emtenen hanga bu bilsehen alırım diyeka. Hülbeçehil naratıgar. Sürek benen iki tevül улаханнын партаны ikis группалах имбелип булан бутым. Ол кенеттен дөти балалар келген ден bir astırga edeceğin. Em tom bağını kilenden siyen, tabilekke bağını siyen. Heccutum. Ondan bu kendiki yıllarga sakallı havuz siyerinden diyen. İti hakahirin otunan, üyneyetinden, onun emtenen bol butum. Onun inneğin butum ondan tasal boldu. Kaan o batar gertiye bu kavaratan çati bu hakahirin otunan, mahanan emtenatibin. Oldu camın ato John Siri'nin hin olarak tubut öyle lihatibin kahbarının ondan men eti bu bastakıca hırı var haddara bilbitim bu jığlatı Allah boların ona bastakıca seans kenditten haram hırda bıda ona hanam anam ırar bıda ona hüddani tahibitim tavaca takha bu ayına urunaların çeyresi oğlu programını jegenen iti barın tohunan istibitim ırattagınan baran çuvas altıhan bileliget. Onu iti min jol bar Olga Yurievna Alexeyeva Trepinne hajjan manırçonlar bağlar onna kirengin emtenen körjen hep bitiger onu söbüle hemen iti bidde bu korakka koşsun bidde Pavlovskaya tassan emtennim rastannim hüddan komülüste tavaca taka bu jahtır günüger hüddak nasışınne havuz hüddak hirilak taksılak Brandik bolan astamya elbette gülelatim onu kuruskatan hüram tuluyor o acihan avdım da bu namına emin tumun kennetten hüddan tuluydum. Onun yolluğun maktalbın teddevin onu ben bir yetemedi. İti kandık barar ayar kuttaki üddük ayınların odun kan ulu sorun kurduk üddük ayınlar bıdıkıtta sitinlirke kıhtağa bitten haddari tağayanladım. Bilgin kistel bol batak bu olak bıçak bıt köralan kıvaran bu koronavirüs bu heri oyul kabıtın barıdın dağını ıstalan hiccer anca ayar Kuttaçın verhamız kemler kelleler. Onun üddük ayılar bütün kıtta sitimnir. Bu Nurguna var evet. İnne cehennatim. Tağacı takha min bu beğen bilir binen kendiki hıllarga böyle aytal böyle halayaçta bulu min böyle kıtta öleli bit bu kendiki bir yemeğe haddara bu ikkanı olur bu tuttan horokputun targa horokput korakka bolan dengan bu bidemete mustamut bu albumingen berem dibit untuk olihin iti bu kendiki kimne haddara ontuar tenyohbin uluhun bağır hecabın onu bu untuk bu Nurguna seans terengkenetan haddara najeh memaran onun itu bilgin migin
olus haddara odun hanıkta hüvesten kininden rastatan kininden hüve amalların onluk kajıla diyenerer onu dikini odun han nang ölen ulu sorunga taksar bita bita bollar bigi bölökbet bu hitarıllı vatak kıhtarın uğunların össö tuğanma ayan tahariyeti bitcen bağanalar kiitelenerler. Onun min yurgunan üyeheleri gitta sitinir kihi köhünne jehbin barabın. Onun iti ayar kuttahçın kohanyut bollun, uus kihi bollun, muzikan bollun, ırı ayatçı bollun. Iti yurgunundan çeresten beyat ayar tuğutun yiğitin kininden çeres düğühe ayılar bütünden kömülehünleren on tuğutun bassana veginin ыңырықпен барымын. Жайтынник, декпен барбыд. Здравствуйте. Мы тут гости в вашей стране. Мы из Москвы. И все хотелось, конечно, узнать. Нам рассказывали про людей, которые могут помочь, которые все видят, которые могут лечить. И вот нам посоветовали, и как бы, наверное, это не то, что нам посоветовали, наверное, это нас направили, больше так сказать, к Нургуне. Да, и что хочу сказать, что очень многое узналось. Узналось о том, что, как сказала Нургуна, что у нас есть в роду был снайпер, который пропал без вести. Это действительно так. Я об этом не знала и не могла даже как бы подумать. Но мама сказала, что да, это ближайший родственник, за которого нужно молиться. Ну и, соответственно, мы молимся. Молимся за его пропавшую душу. И то, что нам рассказывала Нургуна, что это наши предки, что они нам помогают, что они нас защищают, что это действительно так. И все, что мне хотелось узнать о моих снах, это все мне объяснили, все рассказали, и это хорошо. И что еще, Лена? Я пришла со своими болячками. Меня очень беспокоило мое физическое и внутреннее состояние. И огромнейшее спасибо Нургуне за то, что она помогла мне совладать с собой. Мы с ней встречались 2 недели тому назад, и за эти 2 недели я почувствовала то, что я помолодела духовно, помолодела внутренне, то, что у меня прибавилось сил, и я себя стала чувствовать то, как когда-то раньше давно. Это давно забытые чувства и эмоции, которые у меня были. Я не понимаю, как это работает. Я не знаю, что это такое. Но действительно какие-то силы пришли ко мне, которые направили меня к Нургуне и которые дали мне сил. Я надеюсь, что это все так, как есть, и буду следовать советам Нургуны. Спасибо ей огромное. Наверное, эта командировка была не зря. Наверное, мы специально для этого и приехали сюда. Чтобы именно попасть к вам. Большое вам за это спасибо. Sulşayna manna besibit. Kini ma hawani gumma tanna wallana min ya baramın hicabındı emtirkinin körüyakın bağarabının benim orunanın jargarabın diye bir tanıttım. Min kimi dağını kelimegin diye bepin. Hora kena galabın hora kıya kastibin. Doğru bilbepin kinini keldibit. Men halasın bağız kaybın diye bir tanı. Çugas ayma kurdan ağıtım keldibit. Kelbit anı onlar ovuna Vasilyeva Olga Viktorovna diyen bihi oğunyarım aymağa kız emya kannahanınan jargara hıcırıda. Onu kini barete nürkuni gelbite onu hüye buluput. Onu kini kanmir betütün sikip katta kannaçı olalım. Benim kannapıtım. Onu valla bir tuğ ankologiyalar çocuğa gelbite. Kuyar diyen kosaatından bilebil. O kelem baran otun ankologiyanın önce bütün bana operasyolanmışım. Onu bilen kaydak bineri diyen köder bütün ankologiyanı mi bulbutum, koputu. O bulan bana hasta dölüyle yapıtım. Anton yurkunu gelirim bileritim.
Tebilin aparattaq, urun aparattaq kız keliyaga ol kızka en bu ırgılargın körüyaqa men ken emtabitim kenne hayda bitiydi. Ol mani küttürün olur bütün küppüt ondan nörgünü galbetiye bu en yaka bir kaliyen bulan olur onun tuaqta diagnosa turuyor deyip. Onu kini körün bana rak çiste den köşüt. Vakt deyip. Onu ya üyerbütü köpütü onu bilin şu. Ola şöyle hiccer. Urkuta bol batak et kan tutan üçü baydık durovay baydık. Onunla man öyle yakamıyor bana kızı. Ete bilbetim anlatımın bu uruna tuğun emiye intirihir gabitim. Onu kimi yaka min diagına sanatlar bütün. Ona bu ırgılar pun keni men bu biyeti bilerinden attın. Biri rastı beni indiğin tuaqtabat o kendinden emiye ularıyı boları bir. Onun bu aparat keni min urkatın da kaydırı sengarı bir. Doğru interihini bana keni çok kaybilir bana bu tokanın olur. İlgin uğran olur bu aparat. Onun için bana keni Yurgununu men tatuaq benim hanırbinan bu aparatının ölelir emçitti hana bakpın. Kini ulağan körbüetçü, bana jarıktan dağına ulağan emçitti hanıp. Onun için soyu birime barata taqqan ehe bana öleliyen nadı. Ölelebe tağınan için haydi bak bolla. Ölelebe taqqara ki hibaratın bilen köreni her bana. Bolla be olayım bolan kedi birime dokpap. Onun için yurguna bu men halaska bir tarbaqa battınar emçik bulu den erenemin. Onu bu urgunanı şöyle bahalatağından urgunu şöyle ağa öğrendiklerine öbegeler etten bebek güçte böyler biritten ve sayı geldi bir yaktır onu kene şöyle beytin tuğun tuhanar diyen.